My experience with concrete is 20 years in this factory and is nearly 5 years in other factory. In this production location we are producing walls and sandwich panels for the whole Denmark. The size of the production area is 12,000 square meters. We have 53 tables and we can produce 200,000 square meters. We are starting at midnight to demold, and then we are building up from 4 and 6 and 7 o'clock, and we are concrete the whole day from to 4 o'clock, and we are finished about 6 o'clock. Jeg har været her i 15 år, og de sidste 6 år har jeg været formand her i 90 og stået for produktionen her. På nuværende tidspunkt producerer vi mellem 12 og 15 elementer om dagen, og det er skiftevis vægge og facader. Nogle gange har vi op mod 20 elementer om dagen. Det er mest både facader og vægeelementer. Facader, hvor der er sandwich-elementer og vægeelementer. Ja, og forskellige højder på dem også. Nogle gange er det jo bare vægge, der er 200 mm, andre gange er det facader, der er 420 eller 360 mm. Det er forskellige størrelser. Elematic had delivered the FAME system also with magnets we are using for all our 53 tables. Because we choose Elematic is because of the good quality of the products. We have tested other products, but the Elematic products were the best. We have saved at least 6 people because of it, because it's faster to building up and demolding. So we have saved money. Lots of money. Så har vi jo Elematic-sider med deres magnetsystem, som er nem at montere og bruge i det daglige. Både ved afformning og ved opsætning af elementerne går det hurtigt, fordi man skal ikke bruge tingene fast. Man sætter det fast med magneter fra Elematic, som vi startede med herinde for 4 år siden, inden vi kørte det ud på resten af fabrikken i de andre haller. Men det er hurtigt at bruge Elematic-system på grund af deres magnetsystem, hvor det er bare at klikke dem af om morgenen, rykke siderne ud, lægge dem ned krane dem ned på gulvet. Og når bordet er gjort rent, så sætter man siderne op igen, trykker magneten fast, klar til støbning igen. We have a case where Elematic have helped us with a new idea. We want to use steel plates on the shuttering system, and they come with idea we can use it with the sliding magnets. We want to use plates on your system because we can reuse it because of the money and time and also CO2. We were very happy for the service and delivery and new ideas also from Elematic. I will recommend the system for others also. It's a good system. Maybe it's a little more expensive, but it's pay off in the end.